Hey guys, sen nu hong ki nin. Tua he avia la ama he Facebook ka vet ki londe yong la ama he hong jang tan te ka ti hen. Amen anna ki click thei lo bo che hen adang he business type chu a he le akoi khel he chun chi correction bol ding he option ama link hen thot to ka wa he ha ding hen yong le khat bia ding a payment chu set up bol thei hin te ka ti hen che kho sen nu hen ai ya ti alang nga ko nu hin ka nu hin te tua he ka hin ve lon ning ai je chi sen nu a profile se he kitan ga click ti mu te ita nga umam sila he ga biao te monetization he ga click ki nu te chi he in ama sa ka na boi na thon se chi lai he ai in ga continue te earning lo ya hoi le ga biao dollar ki je do sau sau ye nga lai continue adi tan sa he chong nei lai do ngel adi tan tuan aban ga next ga me ote tua hi business type he hin chi ki click thei lo hin na khel kha ye chun he che ki click thei lo je chun aban he ga chal go jeng ka tin next ga nang ka tin he ti he tan tua he pen ka khat ve pen ka churi enter hin bolo pen ka ga su lut pe hi ye ban ga chal ki ni tin lai hi che tik ma ka bol tan tun chi ve lew chun aban he chal thei nom tan next ga me ki min tua hi adi tan sa he bol de ompon la he ki fill up sa he so kan next ga me ka te tua he velaw chun ing pay out method he in chilai he bank transfer IFSC le bank account number ga fill up ki no IFSC le bank account number ki fill up de he aloi pa he sipai Assam police in la he tua he velaw chun chilai continue as chong nei thai chilai ka me ki de he ti he hitan tu hin belaw chun lai phaten vewo hichilai hi US citizen ni ham ti he ni chilai a hi lo ye chun no ga me katin tua hi select one akisunin chi chum je men a ji chu man business type an koi hi non profit na koi ye chun midanga to chum je men hi yong le chilai hi select one hi ga sunutin chi belaw chun private na ka koi don hitan type of beneficial owner hi private foundation ka ti non tan to anoi hi velaw chun cha hi no no koi ki te he no no koi le next me na ding option hom tan next ga me ki no te next ka me ki le ti no hom tan velaw chun hi cha imasa bol ngai pon select one hi na click de he select one chila hi ga click cha hi India ka click de he India ga click no te India chi velaw chun India ka koi tan to a he adang angai ta pon next me na ding option home kitan next ga check it te next ki chele hi ti he tan to ai I ma cha click ngai ta pon next click kit de ta next ga click si click ngai le ti konom tan next click kit nu te cha hi adang volume pon 0% khon na click de 0% ga click katin aban sal kit nu te next click kit tan next click kit le to hin country he ga select mo te nangma hi Facebook monetization hi thei na country anom ham ti he check di hin silai ga click mo te India ga select ki nu te India ki select le hi ti hin hong umin cha hin no ga koi ti min ka te next me the na hom tan no ka koi a hele next me the na umin to a hi adang bol de tapon tik mark bowling cha hi hamin ga sunti title gì lâu đi lên title long sunta space coin lang sutta chulai signature ki tilaya he min sut ding he in tua hi next ga me taw hete next ki me le iti hom tan finishing ka bol hon de te le si le velaw chun tua submit form atitan ta dang bol dem tapon submit form ka me hon de te submit form ga me nga ki chaitan text information chu fill up hitan to ai dan ka me le ki chai de te dan ga me nga aki chai tan khat ve refresh ga bol len ka te to ai ki chai ai ta ye pazo teng le khat pa chong mang tan tin ka fill up chai non hi ta in adang bowling tapon to ai ama text information le bank detail chu ki fill up chai hi ta ye khat ve adinga
congratulations sen no Sure. Masalah ki bol do hai. asa ipi na sei no mam ga sei tiam The problem ho ma hele kiya ta banga issue ma hele sarpa ko ma hi solution ne ki la theyo hi ye tenle ama hi Facebook hi hen WhatsApp hi hen ne ki contact wa video call hi long le online ko na yong nen solve pi theyo he na program bye bye thank you ka ki pa e sen no ai le dunia dengan chan hin nga tau te na cha ni sa hin ai salun wa se to je ta ko ma ko mo mu he ai yong le chatta ba bai hi chi ka hin ko record now he le a bol thei lo lai hon chi a ko na chen ve no wa la khat le ni chen ki jil do the din mu na na ki bol thei na di wa record ka hin bol we sen no a ko nai permission ka ga ki la he ka hin upload de na nghe nghe sir okay ai yong lo le chatta ba bai